من للتعزز تنش سلبيلوي قونقو في دينوي من أين تعرفي ورهبينه وان بينو سيد بدقاي تنش سلبيلوي قونقو في دينوي تابع بوست إيه طول لام تعلق سيد ماما من نجابته ناتنا عبيدي سنجي مالي محمد في مام تعلينا راديسي أشي عند جيراننا عند باستا يجيلك ما تعلق ايوه باستا سنابي دينو እሺ አመድ ሰግናለሁ እሺ ብላ ሰብላውን ይቀብደና አንጀቹ ይሲቲ አንብላውን ቀብ ሆኖ ሙዲት ቢተናው ላላኩ ነው ዛሬ ምን አይነት ሰው አጋጠመኝ ሃይሳ ይሲንቱ መቃን የዛራ ዳኸቶ መቃን ምን አንጀቴ ነጋፈተ ጅርዲዘ ከየ መቃን ባራዳ እገ ከየ መቃን ዛራተ ወይ ጉድ ቢጃን ዲሮ nyaata nyaanne garaa guutanne gaay akka farda garbuu dura kaayanitti waagatillee hanga isiin taateen beeku sabii ro'aaniin ka afaan oromiffaa malee afaan amaariffaan beeku akkamittiin afaan amaariffaatiin gatii nyaataa nan nyaadhee kana gaafadhee kafala aha yaadadde aanchi meeqa taanaachuu jechuudhaan osoo inni kun na jalaan banneen ol seenee gaafadhee maallaqa ishee kana kafalaaf አንቺ መቀታናችሁ 150 ብር 100 ኪሎ في 50 አረን አንቺ ጅርጋዛ 150 ብሩን አምጣ ወይ አረው ቴሉ በከመንደ 150 ብር አምጣ ሃይ ማዳበራ في 100 ኪሎ አታሰውት hinqabwan አማለቃን ቀበመለ 100 ኪሎ في 50 ዲየቱ ማናጅረ ዮ በርባደ ማናን ሲቪዴሩ በመለ አመነ ቢረን ጅሩ 100 ኪሎ في 50 ዲበቱ ኸይትና ሲቪዴሩ ባ እንዴ ወዴ ነው የምትሄደው ቁምና 150 ብር ይስጠኝ mata kilo fi 50 anjetun si video rufa male mata kilo fi 50 hin qabu malakan qaba male nagala kis khen si video rufa hay so bagi na rakabda ho qabdi goru hanga mata kilo fi 50 naga fat si video rufu ho qabdi goru ይሄ ሰውዬ ምግቡን በልቶ ሳይከፍል ነው እንደሚሄደው Saidor yinaga ayu makabda jirta gare aman ya warreenu baasa adda tokkon nabben sinje aya badabo kam sinjan ma deke mano tela deke pasta nyatin aya hintalti dakka bakka afana amarifa mali afana oromifan be eshi anchi mega tana chunje eshi sambo danga isin debite mato amsa bir kafalin anjet hay yaw qablandi sawni tun malaka nama gafatan isam madabara matakilo fi 50 nama gafatan sawasani timber matakilo fi 50 dan sirra fude geisab jeti sibira du feber aya gasif lanna tonga ora ho mata kilo fi 50 reemtra nagafatte khuno si fideetin jira ho furadu mata kilo fi 50 ke ይሄ ምን ልሰራበን ያመጣኸው ይሄ ምን ልሰራበን ያመጣኸው አንሱበቅ ይናን እንበይ ወገን ዋና አፋን አንተ እስቲ ናኸኒ ሱበቅ ያ 150 ብር ነው እንጂ አምጣልኝ ያልኩ ይሄንን ነው khuno mata kilo fi 50 ምን ትበጁ ጅርቱ si fideet ናኸኒ ሱበቅ ያ 150 ብር ነው አምጣልኝ ያልኩ ናኸኒ ሱበቅ
awoo suufa kiyyanaa kan lakkisiisin je'aniin beeku wallaaf waan adda yaasoo jiru takka illee hin beekan suufa kiyyanaa kan hin barbaadu ልቀቅ 150 ብሬን አምጣ 150 ብር ሁኖላ 150 ብር ይሄ ሁኖ 150 ብር ይሄ ሲኸነት ይሄ 100 ኪሎ እና 50 ኪሎ ነው 150 ብር አይደለም ሂድና 150 ብር አምጣ በቃ ሱፋ kiyyanaa kan lakkisa kaayigana raaburatte 100 ኪሎ አይ ሂድና 150 ብር አምጣ አዋን beeku gaama naagalakkisiin beekan naagalakkisiin hin deeman Hai maali maal taate obboleessoo maali? Baguma rabbi si fideewu. Hayyee. Yaa obboleessi kiyya reefuun tana rabbina kaaseetiin paastaa tokko si nyaadhee. Hayyee. Eegaan nyaadhee fixee booda gatiisi aanchi meeqa taanaachuu jee gatii paastaa sanii hangaafannaan matoo 50 bir hamxaa naan jette. Mataa 50 bir isin naan jennaan mata kiiloo fi 50 kee fide jeetiin maallaqa mari'an mata kiiloo fi 50 isin naan jettu hin qabu. Niin fidaa jeetiin kee hoggaan koo suufa kiyya harka qabdee suufa kiyya. Irruma dhiiseetiin qabdii godhadhu jeenii kee mata kiiloo fi 50 kana laa mata kiiloo fi 50 kana niin fidaaf jee kee kutee mata kiiloo fi 50 kana ni gartaami mata kiiloo fi 50 kana fidee fi dhufee hoggaan fidee fi dhufee suufa kiyya niin fudhadhu jee suufa kiyya sirraa fudhadhu na fidde na harka qabdi mee gaafadhu afaan amaariffaatiin waan isin tun na harka qabdeef አንቺ ምን ላይ ነው የተጣላችሁ? ሂሳብ ላይ ነው የተጣላ ነው አንቺ ስንት ብር ነው ያልሽው? እኔ 150 ብር ክፈል ነው ያልኩት ሁኖ 150 ብር ሳንጀቴ ሁኖ mata kiiloo fi 50 kan fudhoo fideetiin jira huno ammaa hunda geenye sirraa fideetiifin jira nagartu akkana naan jette mata kiiloo fi 50 fidi naan jette huno fideetiifin jira akkuma amma jette kana naan jette reefuun tanallee isiin 150 ብር ሲንጀናን ati mata kiiloo fi 50 kana fidee dhufte isiin akka ammati naan jette kana jennaaniin mata kiiloo fi 50 kana bara akkasi qabee fidee dhufe lakkii obboleessa 150 ብር jechuun isii qarshii 150 fidee jechuu isiiti mata kiiloo fi 50 kana hin baantu isiin matoo 50 bir naan jechuun isi qarshii 150 kafale naan jechuu isiiti malee seedaa mata kiiloo fi 50 fidi naan jechuu isiiti miti Allah yaa waydaano afaan hunda beekuun kun numa gaarii silaahin afaan amaariffaatillee beeke wayiin akkasi matoo 50 biriidhaan mata kiiloo fi 50 rajee mata kiiloo fi 50 kana fidee dhufa Allah way ajaa'ibuma qarshii 150 bichaadha amma awoo akkas taatu kaa kun qarshii 150 akkana naan hin jettu reefuun tana yaa ho qarshii 150 wayin akkana see yaa kadila kana guutuu akka wal dararru suufa kiyyanaa kan yaa ይሄ ሰውዬ ቅድም ብር ክፈል ስልም ቢብሎ አሁን ምን ስትለው ነው ብሩን የሰጠኝ እሱ ብር መስጠት እምቢ አላለም እሱ አማርኛ ስለማይችል አንቺ ደግሞ 150 ብር ስላልሽው እሱ ሄዶ ደግሞ 100 ኪሎ እና 50 ኪሎ ይዞ መጣ እንደዛ ነው እንዴ ለካ አዎ ስላስማማ በጣም ነው የማመሰግነው ወዲ ነገርቹ ረቲፍ ሳይበቀ አመሰግናለሁ ሰይዳ አፋኑ እንደ ቤኩን ነመን ይፈየድ ያ አመሰግናለሁ